Pemdai bandu jingkermen, pemdai ban snowbiao, kadai kasin kabasdang, bat ngalaju thangru nagapor sagapor habangi juyesong yake meeting gi bapre hapo ko committee jongkadong bat khantam jong besnong kumka kanhun hi ton ka jingso khia hagbade bat kane ka jingja jong kane ka jing wan hatma jong de drops ha besnong ka thau jungi how they drops gila persang kat bala dai bor gila persang kat ka bagila ai kiton kat tu kade kibala wan ban yasno tilang pat kuno ban lang besalang de jomi ya kata kejing samsuk kejing tunen haki yi bisel pada kibenta berfero ja kendiat sem pensua abgilai kendu ya kide kipun sama de jomi kibli ka jingstan kakerdan ka certificate ka qualification ka ba PPO ka tu kamdei ka jingstat kalong kumdu ba pila ban sotu ka ka ba mut kita kini ki start kidon ki bri ki bamlek bule ki bidon ki bri bam sim song school handai ki balong pat tare ngong ngam ben lane ngam pendrem mo uhat no hakido gido jing pensoi barabor ngim ju dai ban pendrem ne ki lane ngim ju dai ban kedok ti ki kai ke bangi la bande kalong bangin ailem ban kene le mikati bangin arab ki kata ke bangin warna kata ke drugs ke bangi yoi hasilong mentar kadi kepala sirkai kepala pur kala poi si kisnong githau ki bangi kan expect bakin poi haduh long hakini di pogi nambut ba bun pafio i khabor bun gidi bagio kikis gidi ki madam deteng ki Happy Valley kata segi area jang sadar ke PB ke Polo tama menta kat segi jaka bangile kidon mi kikis si wai atli bangi an bun sin ki bangok di kena samla be ki bahapeng khat san bat lai husna kalong pasungsi bahaya ni khamtam hakapor bagi hapan kem di kena juni di kena di padang future kali ke padang kham sai sekhmat di balak puli di balak nang lak start di bol ni di balak wan puli na sabar tambah hajing ngok sama dia drugs kapen snew kapen mentali bun dia behak shomjil kalong sisa pasungsi bakal lawai juni long kam de ban long ko bade balong mentali dia mencubatai kindia di fi baru sepanggaan kani kan Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act tabang yang ke NDPS hakani ke act ni kem bat ni arrest segini ki brio ki ba pinya di ki drugs te kani ka act ka pher bhan ki dia filayosko kani ka jingkran hakaan boong ba you are innocent until proven guilty kamot ba kaan kumangi ki polit ni deban investigate ni deban pet ba fi filong guilty ya kano ka jingde ya kano ka offense bangyo Henry haka NDPS Act pre kamya kita haka NDPS Act you are guilty until proven innocent finasungfu kata kamot ba si sin hi ba filalap ifi ba ka drugs lada fi unong ra ni de video unong di ne unong hakani ka transaction via bisa fi borok kini borok fi ade be hakato ka role ba fi ladan lang ka baya khai drugs ya ha fin dade fi la sakam hakani te kamot fi long guilty lupa kaan kan ong ye fi ban proof ba fi long innocent te takana bun lagi kena lagi sama ki bangwa ka ba bahaya ki banat na kaan kani ka drugs kidon lai benta ni orang kata small quantity ada yang kata intermediate quantity but kadang ka commercial quantity dah ka small way unu drugs sudah nak jong kata teman details manum batai menta tangga pa fin chutep ka minimum punishment ya ka small quantity gade suppose na
Ya ka intermediate quantity bang iong kata tadi 100%. But dari leba fibat dengan commercial quantity. Ya kata kamu fila punya lifetime imprisonment kamu sisnem borok sijingnya militer kemudian bet jail ne dari kepala he pala fila punya bagi iong ka death sentence. Jadi kaan kalau kau strict lah, kebang tidak nyai bagi bunyi kena jungi bagi lama, angin kuat, banangi sekhmat, hamtam kisamla bagi umat hakanika, drugs ke. Kini di cases bangi Peit, tamu last year bang ada 4 pengai ke ANTF ro. Last year ni kumba 800 case, kakak tang kok silong sedih bangi 8 iki brio. Kini recommended small quantity ro. Kibon gidegi intermediate, kibon gidegi commercial quantity. Kiba haduh bentar, kita bisa accept in jail. Kiba miyok chance yuban mi sebab. Di kibon tahun ni bulan Januari ro, ni obat kenika ke kawan kenika kali na Mizoram. Ba nilayo sure information ba kit ya drugs. Dah kapor bang ibat. Ki le menle ki ong ba em ni sio wan yak kai ni silong ni mtebi ai ro chpang drugs la ya clear lot kita ki seat ki ai ni pen lot ka diki ki ai mlabi ai ro tamba ki butu ba in the pet ba hapo ka seat kani ka seat ka badan chedien hapo ka seat adon lupa ka chamber ka ba ni ong ka secret chamber hangta hapo kumba shikeji ka drugs ni na ka badega commercial quantity jong ka heroin. Teka por bangi kili bahaya ki, kini ki ong Mizoram ki ong first time bagi taman Silong, tambah bagi yo jintip bahas Silong di bon lagi samla ki bakwa bahaya heroin. Dan yang muna fitip kita bro. Tegi ong yo ki don ki bakata ingiro ki bari Silong, baru aku tu ki number ni lai note down note, entah ya ki ngi rambut din ni nang epek. Tapi kalau entah, kadang bagi ong economics, supply of demand demand and supply. Kat balang he ka demand, kat ka supply na baru kan. And na bar means ibawan na Manipur, ibawan na Mizoram, na markini bale, bagi ada international border, nanti na Myanmar, ka sup ha yaki ban wonra sini. Teka kongsang ha yami ki hasnom, takara bungi wan ban kren bungi bai ban wan kren khangi ki samla. Mama fi di banong ki khaman ki skor na benta ki boleh. Ni numla be ban lek saman ki snow saman ki jaka ban wa jintip. Ni kwa ba yafi ki seng samla ki ba ket khia ki ba don gani ga jingsung thu mama fi finwan ban yarap yang iro ban patai. Pindi yo i gino ki suspect. Fi yo i mano ki brio ki ba fi ki bang paji yo i mano hadang. Ki bawan keren ki bawan penbi ki samla jong fi pentit ini sepang gini baru. And ban mata ya fi ka ANTF team ka balang batrikam 24/7. Nimdei kata ban yosong thak ni ban indan kata leave ni indan kata cuti kam dei ero. Akapor badai ban ayu bayo information ni badai ban kem ka drugs what ki team jongi ki lami bet. Ni la don lupa ki team ki bala dedicate ki badai simon jong ka maulai jong balum dinjri ka jayau kalaban kiladon ki team na kajam-kajam. Ano ko por ba fitan kam yangi kung mga patay ni secretary ro to por. Fi a yangi fi call yang fi call ki team jongi wod ni la poi. Kidon bakini mga patay ni samla hangni kidak kisien hindia ka findukte. Ki jing sedang hi yakini ki bangyo i bonsi ki drugs ki bangi khat yang Korea. Korea bang ya ra di ya have you drugs ini kubur ila roll itu kubur itu soal nakti dan kipor film yang iro itu puria entah di samdor mentang semua dipoi sauspak tengah di balak ham ayu advance ni pet pada kira deki tin golden kita gide bagi denti bagi longki medium bagi saya ki belakang he pada ki supplier maki pada kira deki kini bagi orang ki senduk sabon di showcase bon sini ki break ki bon ra sabar ki na Manipur na Mizoram ki on ra ki senduk sabon kalau kita kisah ni pak
magin kan batay hayo fi findiyo ihi kumno kibriyo ki bawan ra kun kini gitiar intip ini wadwan and so ko ro kun mafi ka public mo kaan kamdan kaan ban ong ba yo fi ban kemi kini gibriyo tamba kumno fila panyarap ki pulit findiyo ihi kini gibriyo kinmao ba ong ba yaki ban yang si jaka ra ikti solor mo ka tiar berkira kalau bandan hamet jompi ni kalau bandan akla jompi hitam subat hi gini kena ong iki ra kiti selor mengingin sawan wud pada bende kena ke kam putri bende hitam sui le toket mafi ne via search mafi ne via sei tiar ki ai sabar ka an gedung khen sui ko to ke sere kin sa ong bala bagi ong haraan bala tamper ya ka evidence kin sa ong ba ki kena senong hi ni kibri senong hi ki bawan bo itu tiar ini kena ilalak ko kes ke bija ko kenal kalau kita bisnes kadang kes kadang suja last year mau Oktober kami halai mer kebakar asteng ni bagi phone ini ki ong ba ki labat ikai kena lain mon ki bayar ki skuti ki biasa ki soba ki VDP bagi ki drops tinggi wot ki apa yang ke tambang in the point yang tinggi pet kumno ba di drugs ke la brand do dahmadan yang tagi ni kena dia pensong ka jom te kapor bunga kili ki sensam lang ong kumno kini ki drugs ki poi kumni la ka jom yung air ni nilaya pensenge ki nilaya wa hi mangi nila search hi mangi tinggi pen separate no ya ka drugs la ka jom yu beli la ka jom tong fitam suge ai kumni tong nila arrest menta kan ya cakut pada kin soong ba ki judge ki kin soong kumno ki public ki ale umi kani ngala long kan tampering of evidence te tarao kalong ka jing sneng ngiru ni apata yaki to ko por mandade ba fiyo hi man pat kum kini ki brio waju mde banya talasi hi ne ba punya search hi mafi ka phone number jungi ni la kan pa ba secretary ro phone ini wot pentek ini wot hapo stengin ta katim jungi kan man baik hakano ka jaka ba fi khadu te tangta hi kentin mga kwa ban om nama ka drugs along ka kawai ka ba ngilayo i bagi kena ka jingkwa ka drugs ka jingkwa ban thiet uni burian dia sedang pada banyak kini kijing tu kini kijing robbery kini ka theft mangi haborok silong kelas sedang ban bon paham tadi kes dia rong hayeng brio dia tu silinder kini tu pressure cooker ano ketiar lagi buku apa tu itu nomor balik ide kini iyo itu nilai spa tingkat manyo ban simuni punya dia hidam balik kes bagi alam arjar kat kendai ketuka kes hamalki untuk taxi driver ba kini ki drug addict ki besok kali ki lakwa apa lagi bisa ki yoi ba udang ka bisa dashboard ki phanya yu na malki seduk sa nigrams dalapoi nigrams krim uru umur patide passenger ngadin kisu long su atak ba yu dom ba school driver nangi aduk bandaya dan nang tu pada kira yu sa duk sa puriang pan berat dia media agak jing okey dah ini selap bagi deki drug addict balik gile tang nak bentar banyo ai kata lai spa kadang sekowi ka kes mentar pengilai opat yu brio taxi driver utaro yu lagi akan news aja medium saja modern diam kumjo yu utaro sa penyam agak beli nomor yu kena yo ai drugs budi ganja ra yu stay reserve ka taxi na boy ha jan modern diam ti rumah dia penyam tam nak bentar sia cari ka kita kadau penyam drugs kimla pentip kumno kala ban kata ai kamen sim jong fi kumno kala ban bat ya fi kimla ban sotho kumno ban kata ai ka khri jong fi ba finne ki kam ba ba finno modor hi ba finne kita kadau ki samla hangi ka dan fidan kam ha ban tips phang drugs mde ban island khamtang ni brio mono na bar wan ra kum kini ki tiar ka sinong jong fi te tangkat ni hi bangan kren
semua komen mengiyo pengingon kuni ngiling isim kia bahaya kini datang benda kuat ban keren ibu kino kino di sinong di rungi na floy baik ban wan teh baju kapor ni rungi kuat ban isim samla kini dan tilang bat ni dia ini kini dua sedikit di kono kono ro di sedikit ini di floy ban kono kono information bakin ini please pun Te minta kini keluar minta langsung kulan i Presiden juga HYC mulai circle i dalam kini keluar but dalam tugas ni kan orang iba kalau ke pasukan ba kebakamnya bagi pressure group insien dia pun kini isu ga jadi bahag kami aku senang tahu bunsin ni isim bet jadi isu kibakam lang kibam daya day mga bat kani ka social life jong isam lang kaban yalam nanti yaki akan nanti kebakian ndai hangai ngong semua bakani kedai ka seng bakasim ke beningkong menyok semua nanakalang di pressure group kin pelong ya drug awareness program tiang kini kapor sistem dan khat ya ba inai sikintian akan Un Presiden juga sesama mendapati patah belum sempurna juga ni jalan berikat jangi ni step sebab ai kublai kerpang ro ya kinong kitam juga berwadang patah sekretari lawan terkat baki bermadong kaba kerpang ji kublai gelong ya CDSP bersai tingkan mentang kemudian di resource person Pak Bandram Jerwa Pak Kumjuro Yawen di Samlang Budai let's say mensyua haki Shipos Nentam Udai Nongshun Bat ngah kaji keduk uji lenti hari mentang kelong perlang Udai di Samlang Yau balangop ha Uhiu Drops Bat mentang asubut ong ba Sukumen bani kenduk lang bat kiba kum kini samla kibalala ban betul bede ya kalong din lani ya kiwe pat ki para samla kiba ya kenduk ha kane ka jimpang le se mo community drugs disease sepang le jimpang tingkerli ban di drugs ai kiblai ni parot sulisin bat tham tam ro ya ki sai samla ki khadun ska sai samla mo ki patang Sebab itu kami train kat bami HYC. Kali ini program yang kebang lah and collaborate lang bat kat HYC mulai circle. Ni ai kata dengan anti-drugs campaign 2021. Tidak cukup bani tu itu mana lain juga HYC. Como ni sama sungguh berpunya jelang ba. Sitom laninya ban yo semua bagi penolong ni program. Suka bani tu pi ba haki kendat sen keladat nilai long tang kinong bat nong shot nong bom ni nong di drugs bat kinong saja lesi hapo office trikam jongi herenya semua nong ba kabakum tu kopor kelalet di haban perkat ling bakasan perkat berteman nomor ku berpikir udrok si ya om bau disease lalu jimpang Yo tolong di drugs. Masuk bang cia bom ya show ya tiap ke bom ini jirang bak lagi bom bang. Nada yo nong di drugs entah apa penyiap mau bang. Uang enggak. Masuk syarkai. Orang datang ngan penyiap nong di drugs. Ulang di drugs soal. Ulang lagi kambean dan bau tu tiap nomor bau ya kenal bau nak jinjian. Satu kartiap uang mana ni. Semua orang lagi kenal nong di drugs yang ini penyiap nong. Tengok orang datang mau orang dia penyiap nong di drugs. Kebut manga dan dia dah utang buat penjam itu nanti dah nyolong pinong lebean. Bala dah nyolong lebean nyolong sesiang ngap haka, luar malda dan hakaan. Tendra yang semua tu bang, kumbangi tip bangi dek kenderet bang. Ngelayo iya kajinja hakilen keberi neutral, jom legistan kenderet neutral. Tiban laya, nalong ni cek kenderet bang, kadang ini kedok yang siap terjap lo entah nomor setengah lo
let's say tan support bos nam lalu ijat sundam namari penyap nong di drops bat lu bom di drops tere ni su pat ong ba sukman ayu ublay nong gunung thang lai ni kesan perkat kebangin ya puson ya mudur bah ayu ni le nam takalaway jong rib jat ni ke sukman lai tu ipi ba ho aja ka khnai ya sedang ini de school to school anti drops campaign Por bangi ya ketuk anti-drugs campaign yang bagi school. Kumba shipo kami tri school mulai nilai yok banyak. Harkat ke jindon lang bagi jikot resource person nangling juga loan order. Asu si belong bagi dan kena kibah teenage kilangop ya drugs. Dan kini hikai kibai itu ini. Arlai tri school hamil po senang mulai jungi kilangop ya drugs. Madam SP hatu por madam lingwa kiawe aba kadang kecingcia ia keba uwe puna dan hakikna dan hakarta keba karaf Islam layam lalong addicted layap drugs hapo hostan tingsu bedong ba kapor kajongi benda kalong bangin kersiukia ngin i yaki lumpai yen kajong pi kajonga bat na khang ban gerpang ama bating teng la dangi bu community program ki awareness bol sim ki gilong yen ki papat simadan manur mano ki pat simadan ki balango patri yen ki ong le yun le program nama ki khon janga ki balik jesen man gesni man siu play na balik le program khon janga patip sni na tiki bakom kita ngaku pat ong subhanai kren shu iba komite tintin namang UI bagi tip kubong se SP por bangiap dan ke program po sekarang high secondary school uang bau drugs hanong ba shulong kumlong shu kum kakia la sei lang lapat ong ba unong dikiat naka way plus way long arngot na r plus way long langot henry drugs si haslong la multiply r on shu plus way long lai re r multiply r long sao multiply r long pla kejisang jeng kejing rei udrot support nong ba shlong kalau long multiply kamde plus dengan su belong bakadi ka kamram ka jongpi ka jongna bangine shipkia nginum ye kedokti nginum ye reke tangi kirumpe ye tu belangat hagane ka jingjia hari tungin ya ailang itu kakti kemon sidang banya Peit banya mitlang syakmat lani banginnya mitlang bani tre nomor ini suhu kumolong na isa DSP mintan batang nalin police department morwe kenoma bandrat dengkang kadang kami timwo ka police department kadang kami kiseng balang kumangi mangi dan kam ya kiseng sama ya kidor pasang ya kiseng wongkwe bakum ratarta tengit kam kumba angle osu ya kejigran sepang kajing snil jung udrox ni sayo shishu kejigran ka bakhambnya na we lagi parok baru pasak go ublade we lagi samla ubal ngok sagiri jingti bat mentang su barong ma ayu uble badan la kajong gar relation santan ko pasa temai it hamnam jelil bat naleng jonga Masukkan pun itu ipi banalin juga choice semua circle ngin senang yak sekiwi pat kidong isnong amang ni sepu baban e de gari gudai bedril ngiran kam ba kisong kitau jong gabri neutra kinlong kiba sosok sungsungan kinlai nakata kajisa piet yaki jinghangiet lani kajisa piet kita sebut bantu banute ya kajingdon kajing em kajong pi kajongan dengan ngit kam lembag kajing prilang hakawai keski kata kajing yok so ko ongba udrox ulaken rei hamet lia lane hasnom jongi un sadu jatno sisundam ngit kam boble terkenal unyok bangorengkat lembat pisal unyok bangorengkat lembat kasong kathang kajongi hamne po mulai bat kham tamro nagabda resource person ibasi opan IG kran iblawan kerpang
naduk na asam nomor isu ke yang kita jingkot ke jonga nilai je kenu ten wat program wat hati po seorang ro ilami na asam Malaysia seorang naga benda ban ai musim lani nam ta ban senang mat kaulang ye kisama ki bangop hagri jingki te tangni kentien ngai kublai session pat ye pi lang iwe piwe to play pun kerku yang hening sta kublai syukur dengan dipakai hadong dipakai ciku Dikit tertarik dengan dari alu pasar. Lingkong orang negeri bilang ada program sekolah kemandu ngawan ada untuk nak Assam jom ada wan kenal dengan sekolah bangga ngada dong penyajian dari rehab jom dari Assam perhak baba ngandala ngan ai gini awareness program di Silong bahasa Silong kalau jeliu new drugs Nado tigi por suaman mai sinam 2016. Mundai bang bang ong ba ngam stomacho mundai quality jong drugs su asniu. Aga por mas dam di 2005 2006 quality jong drugs bang best dong bajin stomat ada madi menstat aspat tinggaru tengok bosis ngam tong kamsyo. Mundai ka por musnam 2015 16 ka por bang adi sam spat tinggal menstat bro ada argumenta kawan main dengan kerni, kawan dengan stone. Tidak mix kita wai, tidak mix di yaba, menunjuk orang di drugs, yaba, bun di clear drugs. Te ngapai ke metro kam shan show, bang nanti kamla show, masuk im beteng coklat, so entai ke bang dengan drugs ni. Dengan tu kenapa uniu drugs Ibriu dibun begitu pa, udi powder, beli so entai. The new drugs will slow killing poison. We don't be babam ski ke. But no drug addict the fi slow bale no tam. Bale itu drugs itu slow di uban ne. Baka feelings ko jong wala dapat tu itu bre mo tu in slow uno ko to slow ha kamdan show. Kayak ko feelings ko jong kabaar buun penyak ulas slow. Buun bangun cing bre ulas slow. Banampang mentah tu jundi. Dengar mana tu ifiba akipor kumbaikan ba dembak mana bengiding mangsun la jubat yana usnam aljar khaar. Kadai ngadakan mau kadai ga tarik ru khandru tarik bakat new tarik ngala book ke flight mana cikal kata. Au na jumori mana cikal sumas ke rehabilitation center. Saya sini khaddu mana sulong la enjoy porla bang ya meli di akhir entah apan kesan ini yang ayo arpo baca kejukuman apa naik tren cuy ke akhir di tablet akhir di drops akhir di kincat kiat elak pendiam kok kali kok isong kahang ni apa yusan kasih untuk om do so sipang lagi ke semua kebayang kepoi masuk itu semua bayang lah itu iba hindi diberi hukum ni untuk normal person ni dong lah ada iseng halang ye yang start kali pet ngadan apa taxi kali ngadan lain mud tengah rumbut semua prem, berdong ada yang rumah sama prem yang jom sebut apa yang tu karbon stand taxi, I hon boleh taxi ngadian kau driver baklau, I pass ke blok Muhammad, tibat ini, ngapat haji tim, masuk bagi bang TBA ngadi tempat sedar dikit ya, ngasong kali mengajar dong, mak tahu mak kidau dengan lain, ini hamlai, Rasulullah tu sini pun tahu babak ba ikamlap na kitan kitia dengan dari ikamlap show boleh show dengan mi nakali kila kroy ke show na don we kunjat ang kenal show no kunjat no ko istam don Quran kli tengah yo no kalat dengan yang hamdai hiru hampang hiru beliau berasing adi drops sama adi di tablet saya galung gipin kira type nam supu show adi pang hiru por kinjat ayo lat no banget kita kitin golden hang like golden but strip dong di nitrogen 10 om kita dawai ke dia harus strip Mayo kan masa tu sepo tunpo no ngaburi mas ku sepo ngapinyan mas ku sepo ngale tu madam ku sepo kali sentiala mingi po mulai police station ndalapo yung to check kali itu perlok na arbon kasulong no ba baong kay bo don play mo na jong pwede ada to sini mga dawai to sini la dawai mo bajiting la su dawai pumarong taman lai tengah poi phone machine kiwan jong kakak sudon bok mai tai kakak cungai ba pulim terus bok garu hills ke masa check euro te
Ataru ngawan dia nak kokal kata alit hanya terik pada jusuk ngawan ngaham lagi. Boleh ngalit jasnong gibreu ngam sutu khtin da thilit ke ai bi kai masa batai dia fikir rehab ke ke ai ru je ke ai ka kren ki jing sutu ko jong ki ke jing jong ki da khtin jong da benguli be tengah ham su pei ham su ing ngawan ka semua ham sutu fa rindu punai apoi ngai jot dia sang de di porlok sang mat jong ki sang jot dia je mantu haduh ke bampon haduh arjar khatar ndu masang le treatment center opdang ta haduh arjar khandre man sutu ngan pei himbo nu drugs de Asia ngan de na sukwa betang ke jing buat ke jing semua bang ke jing semua penat di drugs di pos semua bahaya semua pat ngam dan syu bebiang baik ke pisah kalau ba keren ba itu ke semua kompoi sih kompoi sa ke jing jot pampor yang hendak dengan sutu andai 14 lempat ni support bebiang ni alat andai ada ting ting dipor ngal try lah koi sekilum aku sekejing yak ni itu kena ikut ipi bangang andai ngatanggu tahu heroin user kan kembali ang dan drug addict to drug addict khilaf asyulam ba kita kena ibadi drugs tu di drugs di tablet kita ni kena di drugs di kunjang nang along haduh kata along hatu haduh kata apa sisni na yeng lah sutawa be sipo arpo wajar tingkal ada kimla ban aing lah pun rumah yeng bangan di drugs sangajar steng tu si golden nanti kekiat si halfway nanti pinja mati dendrait mati tablet ngapen biang baik nama ta sisni baik ngambam isu masuk pa banyak no baik kata kalau ada kelasi kan hajau nurut senang macam kasan mah ya inti minta ngambam isu sudi subam baik kan apa mayo ki ai gibreu dawai yu pilih dawai yu sudi baik sudi nomor baik tamu jong shit apa ya duk tak stis asupa banyak te kawan kata kajing pendu mo jong baik bang astang pun semua tu jong mesin bangai kepar banyak ipa akhlak kajing ikhlas tengah poi perkhat ipa ya punto ngar nanya punto tengah dan si meru mut lagi lu tambet ya kita deki nikah ilok nikah ikah kila ya na mata na perkhat kam hitam nikah na perkhat nikah saya yang diap sama kini long gunung tengah keren ilok nikah ba ai ga jingerat na sesin kelano man yang memang diap no semua ba kayat mediap jong mediap meneriap surak menbu into surak mentang ba ana ai sai ki belum habrep sematin ba apa yang tu kata ka jing isu na yang tanam mentaki drugs de ngile banduai ru ai ti korlang ublei mono ubreu mono bosufu ina belum su ina ngam dan su bojusno ublei taru aklet along rota kelalong ka jinga de jonga drugs na ijang do kata hadin nastang menduai tang Argentin bala da melak sinno e jing jongan e peni gelem tiga babawe na ile banduai man kami tai duai ru asekan lai sekan tai kan kian man duai ru menang kepoi kata kesini hadin bunta duai asnem arna steng lai bana kepoi gue ka phone gue beri mana kata bengim je kan isu pendu apa treatment center ko kata senang azat lain pendu itu beri kepoi keren buta phone apa messenger kan Facebook dan nombor itu mana tu kan apa dia keren orang mana bana mengani bana pamer dengan di orang ana harus nama kasau na nak pergi ke rehabilitation center lejo orang mana bana memang manusia masuk maklum ngamdan su tu hop along road stage ba lakwa ban yapi sudai buka itu apa empai perkhat baka tu dari kali play atau kapon hamsu tu tengok wang orang tu saya nombor Peit memang keren Peit contoh keren Peit khot ngam step yang ba tu sini mon kepat yang men ke jing jarap melem apa khat you mungkin kan dia harap kan yang baik mentakat memisah boleh man kapor ibu sistem ibu ndri punai ibu kabui punai ngawan ngajot baik bang apa sutu ba kayak kata kajing treatment gade ke jingkai ke jongki ke counseling ke jongki ngam semua kamlong clear tu ya tin clear jongki te kani ba le
ngalek dah kalik. Nsak si penai Peit phone ngai omlong no, menwan no. Ngong em, anang sak lai penai. Ngak sang iPhone el jong, ngam pecho lai penai long no. Padahal lai penai sak yang phone ke yang no, ngam sak ndru penai. Tena dia rumah iPhone Iwan sisi ke Taiwan Peit yang milan no. Ngam iPhone system. Yang hang tu ada sistem masa sistem pat nasdam banyak day ini beliau. Sistem nasdam mengkumpulkan. Ini sistem alek mengkumpulkan keren menurut. Mamnya day. Nasdam menteri nasdam punya day begitu nasdam menang keren flip itu kan. Nasdam semua bagi Hindi, nasdam semua Bengali, nasdam menang mencuba pikir ke Bengali kita menjadi sistem semat ya. Tengah syonghi untuk dua asnem, ngai por yel jong. Kepat ibu yang omongan saat ada asnem, ngasa asnem, kami atau kecekang sintiscat yang pawan sulong dulu. Ngawan terkait ngawan asni lah sini ngasa ngai pai yang. Ngamban syuk kata pengang les non masih. Tengah let pai yang sih terus semua ini marjan tu ni, sakwai no, ngelit train untuk kecekang. Ngastang train, ngastang semua tu ikna dawan kita kaunselor na barang masih terpat ini orang macam buat fisya. Bangar ang kuatin kejingkai kuno mang kaunseling kena Istama nasyong baki pangayok idea nasyong apa center ko rehab bagi malik ng sikli mati kuno via penyat kuno via idawai kuno via penbiang kita kuno via penbiang papan tadi kat no jimlot sampai penyat untuk dibatai tengok ayok idea tengah spray ko cakap sistem sting tengah wan apa asam boleh nak ini di sini lawan di por sistem sting rumah sekali kata lawan kai sulong ni pagi bon bapet na itemat semua temat yang cepatnya dalam langsung pun nasti. Ngal pun ngal alam sekali ketaru ada sawut dan bahasa Islam kita di bahasa Hindu pernah ya kan macam ni bersama di bahaya ni kata kita di bakala kita di bakoi ke jod yang jod ru ini di insting pula jadi jingba di jod kilong ba tinde mas non di drugs ngam di su drugs untuk yang di nak khtiar dan jadi bahaya ba pun memang alam punya tanah di su tempat di tengah di wan di biar kumta tu su pun dari ini ke asal ngau rehabilitator ba untuk mengayat punya jadi happy day am cukup seluruh nak pemendalek di kenjaru. Masih mau ada drug addict ini harus stop berbuat apa? Wadah kekiat tu menghapsu, boleh ngau beri ulah di drugs nanti kekiat yang sepuluh yang bang, semua teman. Dengan termau yang kemain dua dan change dengan termau dengan drugs. Ni di addict, ni lalu berjenjar apa ni? Nam ni lek semua bah tengkat ayam desingkat, wah ayam, andi kaji wanci, siklat, lek semua bah singkat tempat tarum langsung. Bangin, sinilah ini haklah dulu ni jinggi jimbang perokok ini bos pensiun yang kamati ke. Bagi siapa yang sudah drugs, dah menuru, babon di polok ngan tu lah semua menimlong su entah apa. Bagaimana kita nak tahu menimlong? Asyik apa ikut roy ini di polok tu. Apa yang kita buktinya isu semua problem penduk di sini lawat tu song di lagi tiga menyer mesin di drugs lagi lengkap sini man syukur untuk itu berwak dengan tinggi timbang kena tu buka musuh tu iru isnai man pedu kena lagi bahaya tak apa yang tak apa ba imali isu terpisah tinggal alut masuk ba dah karang balik sudah buat nanu ke rehabilitation center dengan fund nak government dan ni ba nanu nuru satu ni sapsim terpisah ni bahaya masa dengan tu patient yang punya di ubro sebelah Bamanta ke rehabilitation center jahat borok state lah sampul judor ngapat haidor baret di punya state ba perkhat ba ini kilang sel lalu ke pisah sa nongo ke sumar kan ka bakhia sio ek non kinyo na ide tengah ide jumur perkhat kata ka bai bang ka bai sa ka bai counseling ka bai dawai ka bai do aku bai lo ndui do apa dalam kam begitu pian di terus di space di sabon berapa aku bai ke apa ada itu ada baret ni mampu state nak kata orang Thai nak apa saya pada bayi pun bunga menakut masuk sekali ke taruh. Tengah plan ko asam, ngelapan ko minhalay so namiyo cakap itria ko isla ka bang semua ya hak hiru babon benyedek rehabilitation center. Tengah lihat masya asam ko lu problem ay term buat ini pre masya kita asam kan sunong ni cepat ka mongoloy. Ka jngai na ko hati sa nyo 4 kilometer sport. Namiyo cakap ko hati hiru. Tengah April ak preste de Kiboni kiba nasulong kelawan ni kita diwan on ni kita empat ba ikon yung kiking tre ban lai
bang intre karihat bukan kumta kisyo kitim kamnya kumta mo ba sipor kaya kumta nadu bakstang yap kihna po rehabilitation center ka government na po Delhi na po high court ka strict order po hindi man rakti rakja sukna aman karihat matay hapon na CCTV parang CCTV kidan ki bro ki jimdon kam niya po along man kidan ki register i-claim register pa kulit kiwan listing kiyo i-check na register along ko hotel mo baladawan mo guest shop sa pini kiwan kulit i-check along mo tayo stiro unu patient bana A1 bukuno pada test mata sini si corona ada test corona yang kita check no kalau bawai ba ini karihat kalau yang pernah ngapai kipun ki babu show ni berapa dek dayo hindi man siya kung sipor na ante po mo prem kasi nung target ha sulong nga pa pamakan nasasyo na mga paniya nga bad rin lumaw ti kang nga rado rot ang ito ng hadu lang na dyan ang tiyo lang ba ano ba ito mata yung ang salya siya kladan nila panakal panakal na siya balik nga rado balik ang tip ano ko po nga mubuli ang target minuban bat niya nga ang pura ang prawe kli kador kadar khmat ka kami along may kata ka stay ke hadir mendapat mga kelar kami jong nga mamang stuba nimlong mungkin hurt mungkin harm ke addiction ilong very emotionally ne pada fikiran jot kanya ang bilang smomeng ta akan sing bilang smomeng kita di shooting position berkipat itu ano ko po gila pa ni i ibusun sabe kinung klet ilong kata ko kenapa mata setting eye treatment apa nak berkomba kita bisa kena di mood raman petrol menit lapan prak sekali lagi kita shower itu di laut ke shower kita prak sekali lagi kalau semua menit hiang pengambil itu orang yang langsung ke office nak pensiun nak keli dah baca jai film leban tim head film long tim berngam tapi tim berngam maka tim dia tu isu Pinang keren film lang keren tidak kecil haklah jinge deh jinge yang ai biri yang sih metan biri Cimdi kopi, senang tahu senang itu, mau dia, cuma saatnya dalam pan itu berjindi, nggak kuah hebat di. Tapi tu kopor, film counseling dia cuma, film brain, film iyo, keren kata kerumuh kan long, dia kejumpa cepor kari itu negatif, baru nak klik ujung kari bani sahabat, yang perlu beda positif, thinking klik ujung, ini bisa baik positif, kejingkaran ujung fit, kau cuma orang motivated. Mungkin itu ini belum dah. Bila kan orang tengah kita sepatutnya kira saving set orang FT ni tiap. Jadi air waktu jumpi kita juga hamil setiap orang orang poira sport store kita saving set jilat rate itu jadi orang tanti support orang di orang macam apa hospital. Kalau very risky kan, harus beresiko macamnya ini cakap. Sementara orang ngar ngapet ba Shillong kamlong su Assam kamlong su bangin dan betang po Shillong beribu Shillong dan berpang Shillong ba long very worse ni Assam ba long very worse Shillong ko kop si Assam la koi tapi Shillong ko sa mga lede nang to sa 8 kilometer su Shikmat pedlas sudah giron ilong di sudah ilong kayu sudah ada por lockdown malap beribu Shillong ko si kali ML inwali usite dan sama-sama kena sampai kedua lah itu di drop adik. Ada yang tak itu lah yang kuat mana sudah lain dibuat inong dia kiri Muslim ya, walaupun ki itu membala jadi kulit ingat bangun bercakap itu. Itu kalau apa, unuk drop sebab koi keleng sebelum. Mereka ngomong bah nama way ini dan dalam setengah milah pun dojat drop kata ada ini jadi pun dojat. Mereka milah pun kelai ini kena ibarat. Mat badan tu jinong blocks. Dekat jintai rak tu ni. Dan wala man afford pa asharihak. Ang suggest katai balik pin pa hospital pin te ang silak pa po bajar ulmi nang tu kasama ko sun kalare. Balik mo tu kamdan ka jintai. Unsa hajil pibo hajil unsa hajil pibo kimi pa gibel IT kono jong hajil. Isa hajil ay kamon ay snang ulmi ang tu jot. Balai kini cakap institution kita tu kajinikai we out bangin ang no drugs kumno ngin penyakit kecil mo jong di kembang
Apo rehab part kam de cakap ni long set code be ni set code 24/7 baik the visa system apo baik. Ndai hang to apo part ke bagi don kadang kapor bagi TV kadang kapor bagi bam everything there be timing. Tiap sepuluh je tiap tiap je mesti pina tiap pula dia kata pina ban tiap ni ru pala dia kata dengam. Mana tiap teman jom brush ru kadang kata timing bam bagi dah timing mai berapa. Ini timing kita di classes, kita counseling session, kita di classes hukum kadang group discussion, kadang ke yoga, mesti pun ke yoga, mesti kadang ke input ke kelas mesin hi mangai, penikai kena nungar, way edit nungar like, balik like nak tahu you ngai nungar kita penikai kena. Kadang satu group discussion pada kapor ke ibang kena ngapo input lah kim semua tu pun kena kim semua tu kibal semua tu dia discuss para maki kadang kelas group discussion dan kita lagi jom di kelas dia bunyi penikai kadang ka or pat sikentani IT books jom ni ka narcotic anonymous program beri jom ni kita di books jing tho sipang ni jing di jing bang kita ki covering addiction kumanga ni iba adon ni clean time ni life house of name ki highlight ito di books ini ay kulit stories yang ki long kilong motivated ikna kalau mungkin syong kam jam ke kamera ki syong buki pam itia kejentia utia mu pun puji mu begini idrok edi dengan batai ki ayin la long bai long ktar kim dan syong no ga por rung yeng lai sau beli tengkat arung kloi mam di kejentia i untuk ke ba plan jal jom jusachu setiap nak penikai lo Bapak bagi bangsa bisa dimaki, kerjaan bagi pom maki, hafsa dimaki, kecintia di penonton, ya pun maki, keliap maksudnya di kamera kita, na ailai samud, ya kau kamera kita pun don besar, don temper kasat don banyak, na ai teman pun ke batsum, bak penonton maki, ya pun maki, tada film ai jam jadi ke klik, jadi edit yang ke strike pun sabar weh. Kumnungan pet nang ni, kumnungan meat nang ni. Kilong pre-plan lo te berapa? Mana meat nang ni kumnungan di biang, kumnungan bernian hiya. Kadang-kadang aku busy ni ramai mandi tu jadi cuma cepat kat. Nah syong kelas tu mana pet bajet kena, dan kena su syong ke cuma kat cepat. Nak keren hai, orang sih man, kamat tak ada ni cuma cepat kat, mesin orang sih. Tuhan urus semua boleh perkat sih yang cepat. Jadi kita kilong beri deep thinking gini, tadi di dalam berat tu ikuat untuk fungsi aja, especially for treatment center, bila cengai lupa ni bahaya, itu benar. Kita dah iwan ni cuma cepat kade bilang, he, saya cuma cepat kade kok, jadi nonjong, bah, ikut cuma cepat kade, ikut kade kimi ikut siapa, ni ikut siapa, ikut para si sama, si pelakon lah, ikut sekalok, entah kan, ikut fungsi aja, belum emosional. Anawan ko susi pat kapag poyeki siya ka negative thinking biang pat. Long tekel begin ke etik kamde de bosuk. Tiap khot biang usin pe kador la itu. Bangang tu mah trade di snem sempe nunu beri long disturb masya po. Wa long labon jimut jepakat sempe itu de. Ba katus ni bulan makna urikir sinda uslong unsong khot kan kren no sulit penat itu nang tu kador ka long dunwe. Hot bilang usong buat uar kenta lagi kenta spend happen mi tu dijebok nampak jeng kan jenguk je pekat Amtai ka ba sok kan bandil gini Andai dan bisa bahaya yang pat ba senuan tu dan arnai lepnai pe ko no asngat lai tanat kamat kapat lai alam no Andai ka clear pat baik especially kani ka addiction ka disease of addiction menuju and second thing for hot ka dia khli kata-kata orang kita phone ki bahaya yang ada ngasih keren buat kiba yang fokus ka dekat no yang fokus ka syong phone yang free kumno wan rak improvement kumno wan rak growth lejong ni kai bangamla man ai ka kus lai panai ngano ndreu panai na system ba fineram to por poi di biang pat kai ka growth kai ka motivation ko jong kai ka changes jong hape kita yang selamat betai Mama man ong ba man ta kala biang lai tengah belas ngai along banyak hape jakamat inong hape iki motivation sejong Kerumkan ke jong ke thinking ke jong ke thoughts ke jong ke keren dan ke thoughts ni koi keren ke kompren no behave kita yang apa
masalah man aga discharge mereka ngam jo aga dan kena rasa kan ada Islam setengah taruh kita lupa improve menurut penpelai pan anu sim chance lada gila long force lagi family menyalam kalau top yang tu mengambil responsibility buat mana if alam official forcefully bakal treatment proses ketemu bakut terus lah alam nak hibat so koi tang dia suppose ni lah pun yang bahaya semua wantan ngale atau tambah mentagi bon kedik kim jutre one willing shui kim long willing ni bala cari have semua dia melele nasa ibu yang belum tadi kinsting nasa nasa dilu dawai ngalahi ngam di bon ngale ngam long kiwe kita gijai compare with jom bro edik kilong unju menurut boper long duna ngadi sitan sisniru ngadi edik tara ngadi syajat tinggal sini ngadi edik the pattern ke ju itu dong pun bab tre lechu bab tre one willing male nonta kami sedar kowe ga rules pate mai keren utang bahaya ne de bahaya la keren ngan mai keren mati tengah min kami guna asam ukor sambeje tak mana poi sulah nashteng yang si pun me bahaya arum jeng arum bang sudah pomja tu ali kia maka pon perlu bikin arum yang ngapat di kini man disalmon ngapat di kini ngoyan itu para jintim namun kulit impoi perkhadiru ngoya lek langsung kali ngapat di langsung apa yang dah kodam sak na itu mengarang syukur ya pe panta mamai along khtar jintim ei bahaya jin adon bikin susi mas susi la bahaya mas di subang along khtar jintim entah lagi bikin mut ban pet na kali ini ban le rono kam bosnia no kali ikum don shom hapai kila koi biste bol kna shlong dabram ngastir da kuno kamu tidak don maka jom hibun habai nanti napo mau prem ni buat napo jalu parai ke kau yang mau coba kino edik kino berfin ang batang drop si Bosnia langsung ya hangai ke rakyat ru Bosnia ke poi si timur rumah kunjaru Bosnia dan rai Bosnia umur jundi Bosnia ke poi si jinjot narang ang rakyat kami sini, lalu tak mula kami kerja rumah yang ber, udah beri bersyok ya kalau kami sini, dan beri itu, nama beri, punja, punbit, beri suki, mungkin beri ada di Punjab ya, dan right, mata surat ngantip show, ada di dan right kalau hallucination ngantip ada kemat paiba, dari di dan right ngapa ada di jujat ngalap tengah express macam bilang gunung trip. Anak adik datang yang stuk madan dan sepang sebelum semua dan merway, madan sekolah dia cakap, dekat madan matung tak mesin azan ham, ngai ibu dalam plane tu sudah, apa orang kan tunggu kan dalam bom pat perok mas kendet beliau pat, jadi kena orang tu jindi kan, poi tu boleh sujud, itu kan sedang pat poi sujud pat, sedang mandi secret, sedang mandi kias pernah, sedang mandi pinjah poi sujud, semua ni boleh tak? Ngar orang tadi kau sedang sudah stres pernah, sedang sekinjah setengah tangan pernah, sedang gadi kiat, sedang gadi sekian right, sedang tak dalam di kita tinggi, sedang kenduk perlok kemai, badi ibu dijai, sedang mau experience nang bagi last boy drops. Yes, the boys itu ini kuai bermat. Orang bangar, umur jimat, orang lagi pinjam masukkan nanti nak kiat. Kiat namun smart kan tengah sangdi nak di dan right di sekolah di Islam bahaya dan right tu. Kata aja di drop semua apa ada sebuah experience guys sih. Mengaku dulu pulang tahu tentang sitan nong. Koi tan artan ling takkan met mustu status app supri lengwer nanta. Abat sekolah tradisi membumlong tu jinti. Kim step pat pengat best tu jinti minong tu lah pekat baik kan long tu. Kim phone yang pulang dan ni tak nak melengkap. Masih ajar. Tu orang bit, masih ajar, masih ajar. Cuma aspat tinggal, ayo kemudian saya, itu masih ajar. Ayo semua yang berulah pun di tes tanatan, kumpai. Kapor mengut, lah semua tan tak ada sipai tan, tradisi. Lut sahabat, di biang sekian. Kapor tak kesini hamdi, orang ikan masih jamil, apa khabar orang sedang angat tiap hari. Sedang kata kita ini berkoi susah sepang sejauh imut musuh sang berat kami kasus sepang sung kreat masih blanket pluk blanket kreat dia along membuat kami ang pun perlu membeli orang tahu orang nak support itu dah
ngomong habdi memang tapat. Habdi man kesini, sengke support habdi, memang lama. Dah nanti syuk menelak, macam cara menelak. Kujung mentai, muslong pengar habdi bet. Apa khat bet kibon kita lagi kilo bungai, ba ngangok pudok sembel nanti syuk menelak, nimlak pan, kelas nimlak pan bahasa padan nanti, ngabe kun, ngapan kejirap ni sem, ini menolong nilai ran mau nak jenjar ngapan ni kejirap. Dari itu bisa beliau ikuntar kumbai orang DSP mana bagi Arab di hoi kadang kumka biham kita kena bersudi untuk itu poitem dari orang tu jadi kena bahaya bahasa pindan show itu dia ada bahasa ayo itu jadi kena ngam ba hak syariat kadang ke biham kadang ke civil ke ai dawai itu semua tu itu seluruh kita dawai itu dawai belum asas substitute kan penjat atau dikernium drugs. Wira apa tu dawai? Ndai yang ngau belum, ngau adi di dawai ma experience sport. Umihak ngau lokam kai ba kejingin. Ngadi dawai sini memban pisah, dawai pisah lagi drugs be. Umihak tu dawai kamu mentoi tu treatment nya. The last season we counselor nak hotkan pangi iri mai banwan ba ya thot manjungi di counselor sungai song ni sibel ma I counselor yang cukup kele dan support rehab sisi. Ang tadi yang pancing rap na iyang pat merap su. Oh my God, dem I counselor. Ngaman pakat ayam sang bayang tu susung kelas pro sisni musung tu yo pang tar kapor be tangan bumi yo kapor up be kapor mon tangan ot. Ndai ba ikran ma I akwa ay ngaron ka musim akwa ay man yang harpat mana itu macam no, long confuse betul tu keibangan lek keibangan simpis yang amnang show. Di kawai kan lomba soal pokok di kan lomba kecil lagi, bak mendepi, malang hopeless deh. Mangi ngakut minum masuk, ngadi kat tas nem, ngadon kat tas nem, ngadi minum masuk, like deh. Bukan orang bakbri ni tu piu tu HNC macam mak mau nyelam ni bakbri. Ndai hak jinjat bahaya mak wan das ni. Ba ada nak sen macam di senam yang tu part beri kiat Hak tu part poi nak menikah lain politics buat di Palang. Di sana di side buat di Palang. Kalau mau bakbri hak jin bunkam tu politics poi yang mau songsit di perlu poi di drugs. Bila rembah, bila ada satu senam mentah. Di poi drugs akan senam satu senam orang bawa poi mat, engkau ni drugs. Lagi lain senam. Di phone di bayang ngawan syau ini dia. Ila pun lah, ibaratnya melaya rakti, rakazat lah, persiang rakti, rakazat dengan yang bat berterak dengan terbi popali. Ibaratnya mengan sti yang pet, ngalat yang saat pangai panai. Ngomong nak mapi patient discharge, long ni se. Yang anak ni later, pivot drop mai bu, lah mana pi pun kena lah saat drop mai sistem. Yang bu, anak pun silong ping sesiat kuliah. Ngau ada filek umta ngalek lejeng bahaga jong ping ada bisiat kuliah, bisiat lengar, made way kena muswa. Tetapi kuai I ko jong sini ko jong mangan, pen I ko jong sini pi pun kurang pi mata sini kirang ba kan yang aru. Orang ladang ngalek lejeng bahaga pun mengang tangah sepilang na silong mana lah belek yu pi kan. Lah ipo yang dok tahu pun. Kami lah beringan penyabet ngam, lah beringan betul betul seni wei iwe. Nah, apa itu pun. Dari tahu pria mau buat sistem trik, ngam sepeka ulang alik you. Pokok seni bini tu yang sepek itu. Ipo yang kita kasih jadi punya yang paksa, boleh sebut lah mah. Yang tidak ini di sini ke semua tomat yang bang apa itu. Kayak mana krem berpi, kayak kerja bakla kerja mak mau kayak mana. Poi sus, matmu le pi kan. Tengok tu kan saya kita bilang haduh kata. Kita kena apa suatu ni. Mula menjudge etik kalau report ke ikin ni. Ipun kena silang gubernur banyak pasti. Nasi kita ada pasti pun silang dengan leyung. Don't wait kalau keduk ni upaya gubernur. Kalau keduk kan ni mana? Ukudok orang aku boleh sebut ni. Itu nak berkhidmat entah bila asam pelak. Kita sausan mud ikhna kita basin semua orang tengok kita alam besi grup tang maki baik kimia cu begini perlu kibarin ban lagi ni jindi jimbang hak keliang di perlu nak keliang ke surok singkin ke baju jai ambil men faidin cu
ngabjip perlu kumentang apan flag mai kini apan seluruh ingin sangun omai saya dan sangun masuk kai baki mana ni dan mengandung mun dengan apa yang tu mamanya pam jadi bisuk tu apan bisuk ini sok kai baru ini sok kai surat untuk saya surat ni tu kena omai saya dan apan flag orang kita discharge kena selong dengan palu sama saya mele kena ni tan ni yang kai baki syong karena kai ni grup bahasa sini pat kami sekolah kesan macam kita kami ang narcotic anonymous members in hasilong kapadon kami ka meeting room idon kamba ka meeting room kani ka meeting room kade ka tang man tay ki addicts kila ki share ka feelings sum idon ki bas mo bri utang body yo sa khmat kade na jin stom sa khmat nya ba urun piang sa khmat koi siang sa kumbakla sa daw so mo mila on di ki ma sa khmat kuna ka do jis mo si pat umla pada bos ke jindom ni yang koi sebar tam lakala tam ni sada bhava di hibun bolong ta koi jot yang ru dan nabi ni meeting room pat dan kila ben share para kita edik kilong no ka program no ba ko chonga kai program mai kai ko mayo cinta yang ai one addict understand another addict misutu we addict feelings ko jong ki kumno wi ni deal ki nang de kumno wi ni kran ki lara don kino gua pito berang nono baju dijar ndai ban ben ki ndai ban kren ben ki fin isi ki yetor be ki kun shlore ki kin le bisni ki jaka au kidan ki jaka kum kita berang ke biham kita pa lecture ya karihap ki boni bos mo bakla bakade ke jaka ba shute shubom shubo be untuk apsa kon tam ai bam yang komde kita dan minta ada tentang ayat ko rihap ki ngal balasa di sistem bagi beli tentang ada ketak momen Hindi ba stang gawin yang keren ba ngapain kibon ba kapriu kasih yongi kan kikloy manben banyak banyarap hindi nilong to ba utoy ubi phone nga undi brio wan ang manlong brio shakmat ramdan pengam yang ngasih studio pat kadaw na katukoy jing sneng magayo ang kalang hapi ang perkhajliw hapi mentala ndrus na man sadap man tahu match at sotrek ndrus na ma ngalalat ni berkhoy kamde ka bakay kay mga khun man lat man kasi hipor man don hay asnem la stem pangalang lat hipor ka jingetan ka jinge khun ka bangkay langsung sulong siir ka mensim langsung sulong la siir mensim mentala along normal ba ngam semua issue ngi perlu badi untuk badi kiat untuk semua issue kamdan su to jing semua kuat ngi perlu badi tit drugs tu khmat ngam strat su umpai long khmat mustunat su long ba amdan su ko jing khwan an mat kai ni stan kamdan su tu ngalong yeljong bang la penslori kiwe yeljong along ta ngam soi ha nga penslor la me yeljong anya chipang khmat we dan pengkut na jikran yang ini jingkat mah flashbone